onaj sharing, ADC, da imamo te vozila, onda sharing, tome treba uzmeti. Znači, prvenstveni cilj bio da zaposlimo ljude i da vrijedne resurse grada Šibenika stavimo u funkciju. Tako smo, znači, kroz projekat Rad je dar zaposlili 10 ljudi na čišćenju, znači ne samo vojarne, bivše vojarne Palacin, nego i vojarne Ribljski Knezovi i Minerska. Sad se nalazimo u zgradi jednoj od objekata u vojarni Palacin. Možete vidjeti da je krov propao nemarom. Možete primijeniti ovdje odašiljač. Ovo je od HT-a, koji su prilikom postavljanja svog odašiljača srušili krov. Nama je sad želja da skupimo donacije i da taj krov saniramo. Znači, ne želimo raditi nikakve sukobe, znači, prema nikome, prema HT-u koji je srušio krov, prema Jamnici koja je srušila ogradu, nego jednostavno s našim snagama to obnoviti, a onda na njima da vide da smo mi bili korektni prema njima. Mi nastojimo da uredimo okoliš tih vojarni i da ih čuvamo. Znači, idemo noću patrole, jer pokazalo se da MORH sa svojim ljudima, sa Hrvatskom vojskom, nije u stanju čuvati objekte. Objekti su pokradeni, milijunska šteta je napravljena, mi želimo spriječiti dalje devastiranje i želja nam je da, kad svi objekti budu u funkciji, da zaposlimo ljude na poslovima hortikulture, uređenja vrtova, pošto su to jako velike zelene površine. Danas sam posjetio prostor bivše vojarne Palacin, koji je doista za mene izuzetno iznenađenje, zbog toga što zapravo prvi put kad sam posjetio, to je bilo prije nekih godinu dana. On bio nevjerojatno zapušten, zarastao u korov i tako dalje. Evo, godinu dana poslije vidim da se zapravo, zahvaljujući gospodinu Marijanu Skrozu i njegovoj ekipi, da je čitava stvar dovedena na puno bolje stanje nego što je i sad to izgleda civilizirano, kulturno, pomalo i hortikulturno uređeno, tako da doista doduše prostori jesu ovakvi kakvi jesu i izgledaju zastrašujuće, ali je prvi korak napravljen da se zapravo dovede u red i da se pokuša pronaći formula da se ovaj prostor sačuva do one faze kad zapravo bi u njeg konačno trebalo useliti studij energetike i zaštite okoliša. Ovakvi prostori gdje je zapravo ukupno okoliš negdje oko, odnosno ukupan zelena površina između 30 i 40 tisuća metara kvadratnih, ja zapravo točno ne znam. Službeni podatak je da ukupne dvije zgrade imaju ukupne površine unutrašnjeg korisnog prostora, negdje oko 5000 metara kvadratnih. Čini mi se, budući da se radi o kampusu, gdje u tom kampusu će u budućnosti biti uvjetno rečeno centar izvrsnosti, a pri tom se podrazumijeva da će biti spavaonice za profesore, spavaonice za studente, biti tehnološki park, laboratoriji, učionice, spavaonice i na taj način zapravo činimo jedan ukupan kompleks ili zovemo to mini studentski grad. Jasno da ovakvi prostori zahtijevaju nevjerojatno puno ulaganja, jako puno uloženog truda i jasno i potrebno je da bi se to realiziralo potrebno neko vrijeme. Tako da se ja iskreno nadam da će to biti upravo kako je to predviđeno u fazama realizirano. Naime, upravo zbog ogromnog i količine novaca koje treba uložiti, a isto tako uloženog truda, mi ćemo to raditi u fazama. Znači, prva faza je bila samo za početnu fazu u kojoj bi bilo uključeno 20 do 50 studenta, a onda bi se to postepeno raslo do konačne verzije gdje u okviru 5 godina bi zapravo trebalo dovesti Palacin i ovo čitavo okoliš u top razinu na najvišim mogućim svjetskim razinama. To je to.